Ka jella megelea hado ka shibaje mensengi jongkan rew tarik unailar kaladan san phuingut ki bayo thma yo covid-19 ban rewngut ki balakot no u director ka DHSMI ula pentip ban kini san phuingut ki bayo thmai khat nyongut ki na East Council Suswek hagaba langut ki ki armed forces henrewngut ki rew pat ba uwei upulen nyongut ki sipai BSF khat khandai ngut na riboy district hagaba khat sangut ki armed forces sangut ki rew pat ba khat sangut na West Garo Hills hagaba baro khat sangut ki sipai BSF but iwei rew pat ba na West Gentle Hills Suswek kin rewngut ki bakot pat ki baro na East Council Suswek hagaba sangut ki rew pat ba but uwei usipai BSF Dag jingi otmai kini kisan phuingut ke jela meglea hadu bapinmi yak ni ka khubor kadon khandai spa khandai photli ki positive case henreu spa sa photli ki active case lai spa sa santli ki recovered case but sangut ki balaklat no na gini henreu spa sa photli ki active case ka East Council Suswek kadon south spa khandai phupratli ki active case hagaba ki sipai BSF kidon shispa khandai sautli ki reu pat ba kidon aspa sa phulaitli ki armed forces kidon reu phuitli ka West Council Hills kadon santli ka riboy kadon nyophoutli ka West Gentle Hills khat nyotli ka East Gentle Hills khat nyotli ka West Garo Hills arphukhndaitli bat ka South West Garo Hills bat ka South Garo Hills kidon mar artli Kies ki batamai ki bangiyo mentak sini ki long san phuai na po East Council Hills khat nyo pada kini khat nyo nyawat kidai na po BSF, iway na po police, lai kidai ki armed forces, but nrew kidai na kiway. West Garo Hills, Katsaw, baro kidai na po BSF. West Gentle Hills, iway, Riboy District, Katkandai, Armed Forces Khatsan pada kiway Sao ki active cases baru kelum lang hadu mentah kilong nrespa Sao Po lagi ni nrespa Sao Po Sao Spa khnai phupra kidon apo East Council Hills Karena kini saus pak khandai kupra, sispa khandai kusau kidai na po BSF, aspa sakulai kidai giwai, but na po the armed forces nrepuai. West Council Hills, San, Riboy, Nyopho, West Gentle Hills, Kanyo, East Gentle Hills, Kanyo, West Garo Hills, Arphukhandai, Southwest Garo Hills, South Garo Hills, but kibala recover, bentakasi, kilong hundrewat, San kidai na kiway, but iway na po PSF. Kibala recover, hadu mentak, belum lang ya baro, kilong life pa, South Pusan, but kibala klad no kilong san. Kites kibang ilapa hadu mentakasi arbaje mesni kilong live kandai haja news pa rapuar. Pada kini Kibalong negatif hadu mentakasi arbaje kilong live fra haja saus pa khat kites kibang indang api ki report hadu mene arbaje kilong live spa prapo ki brew ki barung sapo ka jala ka jungi hadu mene arbaje Nensi kilong arsan hajar news pa nrepunyo